Mexico sarkarin kumsom pathum layan ve nuwa anman le thei ram panamen lo tak chu El Chapo hi ni milha omani wangin Altiplano Federal Penitentiary Almoloya di Juarez Mexico an khung rangta a zel pindana achetla vel chu darkar somni palichung surveillance camera mangin an enthi thlai renga ain bualai le ain thiar lai emero chu mu theilo tura siamani athom no hafek chungin ain bualna pindana luta akun lai thalak chu mu theina oma enge tiero hriat theini lo annu loka thowa akhuma thuwa aphei khoka thlaka ain bualna pindana chuan alut leya anuwa a surveillance camera a lo lang le to lo reng renga about mi maini Mexico rama ruihhloa thila sumdawng hausa tonto Guzman El Chapo chu jail him beratangin ain bual pindan noya lever kilometer khatle achan velai thuitangin alo put chuak alo ni Guzman chu akalna pianga hriat theina tur banbun an buntir boka chu banbun chu leivera lu main na phela alo hnu chhia bokani Mexico thunei tu te chon Guzman tlan chua chungchanga hian mi somli pakwa zet thu an zot fia towa a omna chin le a chanchin thril theite hneina $3.8 million pek atiam bokani Mexican National Security Commissioner Monty Alejandro Rubido chuan an leiver hi achangkang leya lighting te le ventilation te an siam vek baka leivung paina le kalvelnan modified motorcycle po an manga leiver tu te hi architect thiam takania Guzman pindan omna po an hrechiang leni ati Mexico hi corruption hluar em naramania sumin engkim asi thlu ti ziak angkhan sumhian engkim ati theiani bere zela tangatlan chuakta Guzman hi Ruihhloa sumdawng na lama hlotling leya sangni pakokum khan Forbes magazine chuan self-made billionaire zinga ahmingan ziak tel ngengea America le Mexico ramvela marijuana cocaine le heroin sumdawng na a thunai tu berania Chicago phaichun Guzman hi public enemy number 1 a anlo puang hial toni US thunai tu te soi Jaquin Guzman lora hi kumsang khachakua somnga pasari April nili khan la tunadi badira guato Sinalo Mexico a pianga Covela most wanted drug trafficker ania Chicago public enemy number 1 anga puanani Apoldin Sinalo cartel hi Covel pum huap Ruihhloa lam sumdawng pol lian beranin khomwal puitina Ruihhloa tol ruin an sumdawnga Mexico sarkar chuan achanchin thril theite hnena $3.8 million pek atiama US State Department the Drug Enforcement Administration DEA chuan sangni pakhat kumkhan alumana $1 million ngan lo toktar to bokani amhinglem El Chapo hi patoile chum tina ni ome sangni pakukumatanga sangni som pakhat thlengkhan Forbes magazine chuan the most powerful people in the world is somli pakhatna somrukna le somnga pangana ada the United States Department of Treasury chuan most powerful drug trafficker in the world a hangai ni angai zong te soi nupui pali zeta lo nei to a sangni pasari kumkhan tleirol mel thatak kumsom pasari mi nupui anaya Mexican thunei tu te chuan anupui masaber nen sangni sompali kuma anman lai thleng khan anla imbereng thin ni in an soya sangkha zakwa somkwa pathumatang sangni pakhat inkar zela tan chung khan jela thok police meiche pakhat Julema Hernandez nen anin ngai zonga heya chaspo hian Ruihhloa tol ruk lama ai in man ta ka wangin man ni in zel banga zuta zela hian an tang duna Hernandez chuan El Chapo hian kan ta na pindana saruaka apang henga omreng tur hian min bei se thina kan no pan lai re theita ka seilian ve ve kan nia kan nun hi a in manin a in po big em ani ati Hernandez hi zela tanga chua nu sangni pariat kumkhan Mexico City a thania aruang anhan en chiang nak chuan among tama zetti injia kalo omkal maya hi El Chapo mel ma pol Los Zetas chin chiana nia El Chapo mel ma te hian angai zong nu hi an that nge yani ome El Chapo hian anu mangai in aduat leya la tuna thingtlang khu a apian na hmuna ina saksaka an veng ka usan po anu kal tlangina tan pui thina ni Mexican sarkar soi Forbes magazine chuan
sang ni paku kuma khovela mi hausa berber te ming ati chua El Chapo chu zasari pakhat na ada Mexico sarkar ngai danan ni lo khopa khati laya an president Felipe Calderon chon na takina soisela Mexican sarkar in timwal pho mai ni lovin misuak solin choimoin in fakani ti in asiam tu te chu ademani Attorney General Eduardo Medina Mora poin adem na samaya henga poisa zauzai te hi thiang hlim taka nei ani lo mi sang tam tak nun na suata an nei ani hi in threng ani lom ni ti na ang boka he mi suak sual pa hian atisen chua tu ra hi aseng nge yanga jail bangala zu ton khop mai ati mi puisoi Mexico rama hian politician ten korapa sibayang korap boka police an korap boxi chutiangka ra mi puinol pui an re thei em maya in hlo na om si lova chuwang chon Ruihhloa tol ruwa sumdawng ten lian thur thura sarkar pon dau ngam ta hialani kumsang ni pasari le sang ni pako inkar vel khachuan mi pui te khan El Chapo hi an ngai sang leya thisin an chu anem tak em awangin mi puinan hlawin an rap ta jok ni nalang ama in soidan El Chapo hi sang kha zakwa somkwa pathum kuma an man tum khan kun na thok lo nei tu mai ka ni e atia sang ni som pali kuma an man khan Mexican chansin bu milar tak pakhat hne na chuan mi sang ni tanga sang thumin kar athat to ti a in puang ani